Five Sisters Manansala and family, Emerald Lydia Paras, Dr. Conrado Balicer III and family, Attorney Dan Balicer and family, Ricardo Torno and family, Rowana Marie Paras, Emma Paras, Amelia Beatrice Stiger, Walter and Annabel Stiger, Sir Miss Brian Rosemary Sunga, Bride Sunga, Elmer Sunga and family, Vicky Aguilar and family, Corazon and Casey Timbreza, Rayleigh and Gloria Tanueco, wedding anniversary, Rafaela Aston Reyes, Manolo and Perlita Lopez and family, Maria Nazareth Lopez, Gabriel Angeli Lopez, Joan Salazar, H&J Chocolates, Sam Ambas Jr., Jewelry Shop, Mr. and Mrs. Percival Sabata, Rosalinda Calma, Eduardo Gueco Jr., Anunciacion Maninang family, Eric and Mela Canlas, Eric and Mela Santos, Pepe and Janjan, Manusik family, Belen Malbog, Tanuega Enriquez and family, Rogie Enriquez, Raymond Arcilla, Nano and Endo family, Remedios Agliam, Alicia Calaguas, Arsenia Rivera, Carti, Gas Yalong, Vicente and Priscilla Marquez, Alice Eugenio and family, Corazon Villar and family, Frank Etnet Adviento, Rayleigh Gloria Tanhueco, Mel Store and family, Jerome and Cindy Cadag, Vicky Aguilar and family, Maria Teresa Adviento Rosales, Darwin Pellar, Seferino David, Liz Aquino, Esme Aquino, Adelia Brones and family, Arnold and Alet Dunca, Fatima Pascual and family, Mary Pamintuan and family. Parang Aldoque Baitanan, Josephine Gozon, Nelda Rafaela Aston Reyes, Pellegrina Cortez, Erlinda Diaz, Basa Santos, Abby Modesto, Gloan Malyari, Maria Teresa Adviento Rosales. Parang kapag nasanang Richard and Chona Yungol and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalo and family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Aini Buko, Martina Elin de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sarah Lynn Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Joel and Grace Santa Ana, Esmeraldo Tiglao Jr. and family, Coltman Maxwell Matthew and family, Marlene Panoga and family, Larry Joseph Laksina, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, JKM Dialysis, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Rohilda Malyari, LB and Eric, Rina Manusig, Bernadette Enriquez and family, Randy Urbis Tondo, Jerome Garcia, Elena Bacal and family, Deyang and Gibara and family, Carlo Andrade, Vince May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Luna Laksamana, Rudy and Ida Aquino, JB Kadag, Seng and Gadi family, Mega Saber staff and employees, Jody Gon Punsalan, Sandy and Led Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ron Inigo Pino, Mark and Seng, Lolita Pinpin, Karen Valdez Rivera. Para king malagwang kapaldanan ng Teresita David, Crispina Hunanan, Maribeth Vargas, Lydia Vargas, Macbeth Torno, Vicky Dizon, Edith Mercado, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Eric Chamson, Geraldine Gutierrez, Librada Gutierrez, Dominador Colado, Prededigna Colado, Tessie Modesto, Adolfo Rivera. Pangagitala po din kaladwa dari Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Erlinda Cordel, Trinidad
Trinidad Alor, Irene Policarpio, 40th of Erwin Gersanidba, Rolando Santiago, Regina Santiago, Raymond Santiago, Regina Punzalan, Roberto Toralba, Erlinda Toralba, Rolando Palacio, Reynaldo Palacio, Kyra Lindsay Andrade, Leonor Tamayo, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado Clara Tanueco, Abel Tanueco, Angel Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Fred Peña, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Loela Castro, Paul Dunca, Orlando Bulaon Sr., Resi Bulaon, Purificación David, Federico Buhat, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificación Ricafort, Adeline Ricafort, Jose Encandelario Jose, Josepina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Constancio Escolástica, Jesus Rogelio, Ernesto, Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David Aguida, Maximo Pepe, Rosendo de las Alas, Roel de las Alas, Gregorio Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin Diramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sandy Tinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luis N. Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Newtok, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Gabriel Paras, Miguel Corcan, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Mariel Mateo, Danilo Norio, Rosalinda Cabrera, Jonas Salas, Evangeline Salas, Africa Salenga, Luciano Isidra Calma, Gloria Gueco, Eddie Gueco Sr., Jeffrey Bautista, Juanito Bautista, Gloria Malik, Felicissima Bansil, Nico Fernando, Diosdado Clara Tanueco, Rebecca Tanueco, Bong Dungka, Alejandro Pintin, Lucila Pintin, Diosdado Perez, Eusebia Carmelino, and Saturnino Alianige, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punzalan, Prinhito Cortez Sr., Elisa Cortez, Edita Punzalan, Carlos Ricardo, Aurelia Andalio, Josepina Baking, Roberto Basilio Supan, Pablo Calma Manaloto, Rodolfo Ocampo, Marcela Ocampo, Azucena Evangelista, George Evangelista, Arthur Evangelista, Deogracias de Guzman, Jerwin John Malik, Eugenia Kabakungan, Carmelita Macarayo, Rodrigo Macarayo, Evelyn Simbahan, Sopronio Simbahan, Daniel Miranda, Ricardo Mayaga Jr., Pasita Sanchez, Roquel Mayaga, Ray Baga Maspad, Anastasia Takmo, Reynaldo Ramos, Catalina Rocolado, Marcelina Colado, Soledad Mendoza, Serapion Lazatin, Ana Bulena Lazatin, Adelaida Magat, Wilfredo Pamilagas, Erlinda Pamilagas, Carlito Garcia, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Arnel Noel and June, Efren and Miling, Nestor Anunciacion, Marlene and Jennifer, Violi Cruz, Winer Nepomuceno, at ding maldang kaladwa ang mga kailangan king pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverend Father Rafael P. de la Cruz.
king lagining pa, Panyanak mo ang Espiritu Santo, Amen. yung grasya ni Ginataang Yesu Kristo, yung lugudan ng Diyos, sa naring Espiritu Santo, manatili ang kekayungan, At keka ang timuring. kapatid at yuta na yung iking katlong Domingo, ng pangasubling Mebye. At sinabi na ng Ginoo, kayang alagad, anang piyapakit sa karela, bakit magugulo kayo at mikakuno? Lawin nyo la, rin kakong gamat at bitis, at kilalanan nyo, king akot alang aliwa. Kapamilatan na ning kasakitan o sugat na ning Ginataang Yesu Kristo, mananasanang ipas kinakanta mo, king kakatamong kasalpantayanan. Kapatid, ni mga pamagsadya tamo kariting balalamisa, siyang tala para may king kasalanan tamo at manyatang patawad. Yagas nam yag na nagdaning kapanisyan, magumpisal ko, Kin Diyos amayupayan tutu, at kaya kayo kapatid, uli may kasala kong bina, king isip amano at dapat, at miyalawang kakulangan. Uli nito, ipanagapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, inipanalangin niyo ko, king Diyos aginuta mo. king Diyos sa may pahin tutu, pakaluluan na katamot, king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala na kataas sana, king biye alanganga. Amen.
Manalangin tam. Ay kapaming at banwa. Pagmula na ning sablang katutuan, misan ing meto nga balayan at tsuking karalunduman, may kirandamya king kakangamano at tikyane ning kakanganak kabang mibabangon niyang ibat king kutkutan. Pakirandaman mo ing panalangin na niting maayong bait abalayan at paskinangan me ing kaka Inglesya ban apakibatana ing aus mo mibangon kay sana at makaluwal king sala ning aldo ban makatalakad king kakangarapan ang king munag ning alang angga itiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ring dapat ding apostol. Nga ng Pedro karing tao, ing Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob, at ing Diyos din kaya katang pipumpunan, yayin pe paligaya king talasuyo ng Yesus. Dapot, ikayo ing pe parakapkeya, at kaybat, sikwilye king arapan ng Pilato, bistaman burineng ipabulos Pilato. Banalya at mayap, dapot sikwilye at melawis yung inawad kang Pilato, antimong dapat ng mayap ke kayo, ing pangabulos na ning metong makamate tao. Samantalang ing panibatanan ning biye, yaying pepapateyo, makanyan man, pepasublyaneng ning Diyos at inggil kaniti, ikamiring babye patuto. Ngeni kapatad, balo ko kung ikayo, din ke kayong mamuntukan, eyutune balo ing sablang depatanyo kang Yesus. Makanya ng biryan metopad ng Diyos, itang pepawula na ng makapuna, inyang king kapamilatan daring sablang propeta, sinabi na king kayang Kristo, dumalay niyang kasakitan. Inyangeni, sumisi kayo at magbalik loob king Diyos, ban luminis kayo at mipatawaran la rin kekong kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pakibatan mo ko sana, O Diyos, ang makatuliran, ning keka daralong ko. King kaligaligan, liligtas mo ko, lunusan mo ko, at pakibatan ing dalangin ko. Kanakanyo king makapagmulala na ing dapat ning Ginoo karing tapat keya. Pakiramdaman ako ning Ginoo o tangkeya mamawus ko. Ding dakal keretang puputang, nino imakaibe kanuanan kaya katamu. Lunusan mo kaya sana, O Ginoo, ing lalong maragulatula pagkalub mo kayong puso.
Payapa akong magkera at agad-agad mi patutod ko. Huling ika mong buko do Ginoo. Ing makaibye kapanatagan king lubko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong anak, susulat ko iti, kaya kayo kayo mikasala. Dapat, nung ating mikasala kaya kayo, ating tamong talapamilatan king iba, ing talapamilatan ay Hesu Kristo, ing talapamilatan ay mga biran, uling ni Hesu Kristo mismo, yaing menakbos karing kasalanan tamo. At aliwa mo karing kasalanan tamo. Ngune, pati na karing kasalanan ding sablang tao. Balo tamo, king akikilala tayong Diyos. Nung tutuparan tala rin kayang kautusan. Ing sasabing, balo ke. Dapat, nalapamin tuan din kayang utos. Iti malaramya at alayo kaya ing katutuan. Dapat, ing tutupad ka ring amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parangalan tayo po ing mayat a balita. Ginong Jesus, gawan mong malino ring amano ke kami. Palablawan mo ding lugod ding puso mi, putang pakisagyan mo kami. Ing ginawa natili, kaya kayo, At keka antimurin. mas sa aking may babalita, agpang kang San Lucas, Ligaya keka, o Ginoo. di nga duwang alagad, belitara, ing milyari, king dalan, papunta Emmaus. Itong makanano na yung akilala, ing Ginoo, inyang pemiraso ne, ing tinape. Kabang babalitara iti, kabudabud di Jesus mismo, at siyubusal da, nga nakarela, ing kapayapan, manatili kay kayo. Dapat may katakutan la, at may ngilabot, uling balara multuya, ing akakit da, niya nga ng Jesus karela, bakit magugulo kayo at may kakuno? Laway nyo la ring kakong gamat at bitis at kilalanan nyo king akot alang aliwa. Takilan nyo ko bayong akit. Malayang laman at butol ing multo dapat ating ko antimo ing akakit nyo. At pangasabi na niti, pakit na la karela ring gamat na at pitis. Ela pa murin maniwala uli na ning margul ng tula at pangamasdan. Nya kitang na karela.
Pating kayong nanuman apang angkete. Dininandeng kapirasong ningnang asan. Kingwana iti at pengan kingakakitda. Kay patanita nga nakarela, ingamonon ko kanitang kayabeyo ko yapin iti. Kailangan ing matupad ing sablang misulat nungkul kanako king batas ng Moises, karing libro, daring propeta, at karing dalit. Kanita, biklat nala pamiisip, barong aintindyan din kasulatan at sinabi na karela. At ikanini ang makasulat, kailangan niyang dumalang kasakitan in Kristo, subliyang miye, king katungaldo, ating lagyuna, ing pamanisi at kapatawaran ding kasalanan sukat pipanaral karing sablang bansa magmula keti Jerusalem. Ikayo yung testigo karating sablang bagay. Bataring may babalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kera o Kristo. Pakamala na kapataring ito tayo sa Kristo. Yan pong biyernes, migmisa kong alas 12. Paugtuan, ha? Wari mapali ka nito, alas 12 na. Kitang ko ka rin tao, eko po mekintal ako. Mekintal. Ipaglalawel, niya kayo ba taning misa, tinapit ka na ako. Nano po yung birin sabi ng mekintal, balaan po malalam yung kapampangan. In other words ako, naningalawang amano, istong magluto ka, may kintal ka, may pale. O. Pero yung may kintal, medyo gagamitan diyata po tang magluto ka. O yan, ha? Yung mapali ang aldo, na. O nang itang kintal, talagang kayong pamagluto. Mga pelisikang kang taba. Yapin balo mo ang balo rin magluto, eh. Lawin mo o gamat. Bandagin, eh. Siguradong atin lang may kintal ka rin. Makanyang po, na. Uling mapaling mapali, yung nga manong ginamit ko, may kintal. Eko po may kintal ka niya, makanano kapali niya biyernes, 42 ata. 43, anya pinako rin tao. Maya pa oras ako. Sipan mo kanyang kapali, simba ka. Tama kanyan na. Nano po, agyo yung pala. Wala mo pati rin aircon, mag-give up eh. Nabegi, matutod ko, maka-aircon ko, kay biginsin kong kalawon na, alas 2. Manimawas ko. Misan, nati ko nga kasabing drug addict. May garal ko pa kasi king gaya, Tagaytay. Ating lugal ka rin, para ka rin drug addict. Mga kanita, itapin, maulula. Kareng lang pangay addict. O na kaya mamisita kaya ka rin. Ananing metong drug addict, malapit namong lumwal. Uling mesales yan eh. Manaya niya mong dakit. Uling seminarista ko pa mo, anak ko, frater. Nang seminarista ko doon, frater, bagang tatagay tayo. Uli sabihin, brother na, frater. Anak ako, kaya magtagalog yan, kaya kapapangan, translate kaya tambing. Ako po migbayo ko, uling ating mig-life testimony. Ketang grupo miya na
Ing life testimony makanya niya. May reform yan naman. Na bigbayo yan naman. Ako na likwanda ko rin ang pamilya ko. Ning asawa ko, ning anak ko. Likwanda ko uling meging drug addict ko. Paratera niyang dindam ko ita at that moment, migbayo ko at that moment. Uling ako buri na masira yung akong pamilya. Potalakwanda ko naman. Yang dindam ko ita, ating linob kayong isip ko. Ako, yung kasakitan pala, pangadinalang kang kasakitan, na kaya masanting. Masanting. In a sense na itang dinalan ang kasakitan na ito na likwanan ng pamilya na may inspire ya ka rin aliwang drug addict. May inspire la na magbayo. Magbayo. Namin pala na manega na ganang maturang marilyari kayong biyata mo. Marokngan. Istuing metong tao, migsalita ya tungkol keng kasakitan na nimbiya. Dinala niyang kasakitan kembiya. Na kaya maka-inspire ta ka rin aliwa. Akwadang magbayo. Mayari na po yung Lenten season. Kanita po pa ang recollection kay Lenten season. Pilinan ko rin pari. Detang dinalang kasakitan. Ilang magtok ka rin tao. Alawaret ang banal, pakapakabanal. Itang dinalang kasakitan at supak yung pangapari at matibe pa yung kayang kasalpantayanan. Wari yung makanya, potang makirandam-tam, potang mix-sharing may nga tao, tungkol kayong delana na kembye. Makirandam-tangan. Makirandam-tangan. Kasan mo, kaya kayang share, pagmula na ning kaya kang pamagbayo. Ako niya pala yung pangasubling maybe na ning Ginoo. What more at ang artist, datang ginawa, kayang pangasubling maybe ning Ginoo. Delala ko itang bakas pa ako. Kaya gamat na, kaya katalintika na, katindaliking, kaya breast na, asagit ika pampangan. Katalintikingan, ang po kaya bitis. At tilo pareta, balo nyo bakit? Baka kanita may inspire tamo, kaya katamong biye, at imong Kristyano. Tang delala ng Ginoo, makumbins tamong keng lugod na pepakit na kaya katam. Makanita, akwa tamong magbayo. Kanita po ting kayong paboritong libro, kayong seminaryo. By pariya po yung misulat. Nuen niya. Yung kayang title, The Wounded Healer. Magtaka ka. Tukulya ka rin pari. The Wounded Healer. Muna yung sabihin, yung wounded, sakit na. Yung masakit, manulo. Yung English, masating niya, the wounded healer. Yung masakit, manulo. Huling potang pari, kadina lang kang kasakitan. Lakalang mawulong. Lakalang magbayo. Yaping kasakitan, tamo katakutan, tanggapan tamo. Pota, maging instrumento na katamo ng Diyos para magbayo at mawulo lang rin ang aliwang tao. Anyapin ng ginong sinubling maybe, niyang piyapakit siya. Mumuna ng sinabi, kapayapan kay Batanita, lawin nyo rin bakas ng pako.
ning gamat ko. Katilindikingan ang pambitis. Akuya, alangaliwa na. Alangaliwa. Kanitala pa mo may convince. Kanitala pa mo may gumpisang meniwala. Pinmero halila. Mula niyang lawenyula ng sugat ko. Kanila may gumpisang meniwala din kayang alagad. Aya pinita mo tatakot putang dadalan tang kasakitan. This is part of our life. Kapamilit ang darating, malayari tamo maging instrumento na ng Diyos para kayong ikakayap da rengaluang tao. Para kayong pamagbayo da deng aliwa. May tapuin kaya katamong reflection nga ng aldoyti. Ay, buri kong sabihan, tamo tatakot kayang kasakitan. Parte na yung tamo at mapalaring iti maging instrumento na katamo ng Diyos para ikalat tamo yung may babalita na yung Ginoo tunay ang dinalang kasakitan at meteya labot kay batanita sinubli ang mebye. Talakad ko po, sasalpantay ako Kin Diyos, idpang mayupayan tutu. Linalang king banwat yato at ang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengaglik upayan ng Espiritu Santo, nibay ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipako king Cruz, mete at nikutkut, tinipaya ka ring mete, king Katlong Aldo, sinubli ang nebye, pepeta sa banwa, makaluklok, wananin Diyos, idpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukum ka rin mabie ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makdin santo, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangasubli ang miring mete, at king bie alang angga. Amen. kaya bining Ginoong Jesus busal tamo manalain ta kaya at ngatang sumabi ginuning ligaya pagkaranaman mo ing panalangin mi. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino pagkaluban mong salaret ang makibalo ka. Bustan mong makiramdam lang kang Apostol Pedro at king kaya kang iglesia. Kabang patutula king pamanyubli mong mebye. Inya ng aming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino patawaran mo ring mabibye king pamikasala. Bustan mong makiramdam la king Apostol mong Juan at king kaya kang iglesia. Samantalang tutururo ring kaya kang kautusan. Inya ng aming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino pagdala mong tetagan, detang masisira loob. Bustan mong makiramdam la karingalagad ning Emmaus at king kaya kang iglesia, kabang sa salitara nung makananura kang at akatabno, niya ang aming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, manatili ka busalmi, ake kang balayan, bustan mong makiramdam keking makasulat king Biblia, dikil keka at bustan mong amunan na kami ning kekang amano. Inya ang aming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, manatili kang kayabe ring sabalang pakamalan at ipanalangin mi. Pakiramdaman mi ing kekang iglesia kabang panalangin mi nala. Inya ang aming manalangin. Ginuning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon yadwan tamo ing sarilitang kapagnasan. King kasalpantayanan at kapanaligan, panalaing kay keka o Ginoo, bustan mong sumulong ke king biye mo at lugod, ngenit manggaman kapilan. Amen.
Manalain tama ng kakot, kaya kayong daon matanggap la sa harapan ng Diyos, sikpang may pain tutu. Tanggapan saning Ginoo itindahong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king ketang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Kay paming miglalang, tanggapan mo rin ang regalong iba't king kaya iglesia, ing maragula tulang, pikalub mo kaya kami, mirasana king kayang gaganapan karing banwa, pagkalub mo iti kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman atili kaya kayo, At keka antimurin, yat nayar ang puso yu. makayat nano king Ginoo. Sanamatan tayong ginuwa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulining pasalamatan na kaparatin humang karino ikpa Diyos king alangang galubos may paya. Pamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kuburian na ka, kinubos margulat tula, pwedeng panahon, ng pamanyubling mebye, niya yung Kristo may king sakripisyong paskol miya. Ya pamurin ning kaya kaming pari, kaya kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. Di Kristo yung biktima, ay namatay kapilan man. Ing kordero misan meteya, mabibiya, manggaman king alanganga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ne, ng bilog ayatu, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa, ang tarulit ng kaya kang ligaya, dan magkabe kami king alantok nang pame kapuri ang keka, at ngaming kakanta. Tunay kami banal ay pati kayong panibataning sablang kabanalan, kunita pagparalampumi. Kabanal mo sa retingahin king Espiritu mo, ban para kay kami malalang katawan at daya, ning ginuming Hesu Kristo. Bahay mi daong kusalud king pamilasat kamatayan king wana yung tinapit at pasalamat siya keka, piraso na binyane kareng kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, kaya nga nat kanan niya, iting ka na akong katawan, mamidaon para kaya kayo. Makaya mo naman kay bading apunan, ang kingwa na yung kalis, pasibayan papasalamat kaya at binyan na yung kalis, karang kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, kaya nga minum ko kaniti, iting kalis ni kanakong daya, yung daya ni bayo at hanggang tipan, ang mibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, bangketa, may patawaran la ring kasalanan. Taptan nyo iti bilang kapigaganakan ng kanako. Pasyag tayo, misteryo ng kasalpantayanan.
ni ganakan mi ay paing kamatayan at pangasubli ng mebi ning anak mo daran mi keko tintinapin na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka yung pepalarian mo kaming matampang tal kadaharapan mo ban sumuyo keka. Kapakumbabaming pagamuham kaming sanang sulusulo king katawan at dahing Kristo tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Kanakan mi ay pa, sa iglesia mong makalaganap king metong ayatu, pamiganap yung kinlugod, kami ng kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo Florentino, at ding sablang pari. Kanakan mula naman, ting kapatid mi pepainaon at mananayin subling ni at isablang mayang unabi. Tanggapan mo sana, king maligaya mong ngarapan, pakaluluan mo kengan, kawan mo keng karapat dapat ing magkamit king biye alanganga, bangkayaben wa na Virgen Maria ay indunin Diyos, sa nuseding apostola ding sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian, kaya kabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami nat kaik pang may payan tuto gagawing Espiritu Santo, puriyan nakat parangalan, manggaman ng king alanganga, Timo mikakapatad king ginu manalayin tamo ngeni king Diyos sa ikpatamong karingamanong tiro na ning ginu tamong Yesu Kristo. Ikapos mo kami o ginong king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king kasapan, king kakang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, maligtas king sablang kaligaligan. Kabang mananaya kami, kamining maligayang kapanaligan, king manyatan e Yesu Kristo, kaya kami, talapangabos. O ginaming Yesu Kristo na, bigyan kayong apostol, ang kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ang kapayapan ko biya ko kaya kayo. Kaya sa babaligdan kaya kaming kasalanan, dunelawan mo yung kasalpantayanin kaya kayong iglesia, pamayapan mo yan po ang bilugan, agpangking kaburian mo ikang mabibiyat maagari manggaman, king alanganga. Amen. Ang kapayapan ang ginumanatili sa kapelanman, kaya kayo. At keka ang timurin. Bakit tangyan may kakanmet ng taong? King kapayapan, kapayapan kekongan.
Kordero ng Diyos, nimelo ko king kasalanan, yato mapaladaring mayaws, king apuna na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kera, dapat iyagas na yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Manalangin tam. Paigpaming malugod, baligdan meng mit mong ganaka, ingke kang balayan, at kapamilatanda, reting misteryo ning Paskwa, dala mo kaya sana, king ligaya, ning panga subling mi, tiadwan mi, king lagyuna ning Ginoong Jesus, Amen.
Hindi naman natili akya kayo. At kera antimurin. Bensanala ka ninyo sa may payan dito, ingig pa, anak, kating balala Espiritu, Amen. ing misa, mi daole may taking kapayapan, at king lugod na ning ginutamo. Salamat kin Diyos. Mapayapak po kaya ko. Mayap abak po among. Ako sana makintal. Sino may ang